Kompanija GIR osnovana je 1993. godine, dakle poslujemo skoro 30 godina i bavimo se prevashodno proizvodnjom nameštaja od punog drveta, kao i proizvodnjom peleta. Dizajn je svakako jako bitan aspekt za popularnost proizvoda. Kada kažemo dizajn, mi svakako tu podrazumevamo i funkcionalnost i pre svega kvalitet proizvoda i to je nešto svakako što se trudimo da ponudimo našim klijentima. Preduzeće GIR zapošljava 850 radnika i cilj nam je da kroz nova zapošljavanja i kroz programe kao što su dualno obrazovanje, stipendiranje i program Moja prva plata vratimo što veći broj mladih u Kraljevo kako bi postali deo porodice GIR. U celokupnom razvoju kompanije GIR postoji naravno i velika posvećenost održivom razvoju, počevši od same nabavke sirovine koja se nabavlja od sertifikovanih dobavljača pa sve do finalnog proizvoda. Takođe i otpad koji se stvara u toku procesa proizvodnje pronalazi svoju upotrebu u procesu. Preduzeće GIR kao renomirani proizvođač nameštaja i peleta prepoznalo je NLB Komercijalnu banku kao uspešnog poslovnog partnera koji je u stanju da isprati naše dalje planove i aktivnosti u delu proširenja kapaciteta za proizvodnju nameštaja i u proširenju kapaciteta za proizvodnju peleta.